अहानबदा मरोइबा पाउसिंग पिजरी IDP की युम साननबा सेनफम मतमगा चुनदबा पिरकपदगी सौंबुंग डीसीदा लाख कुनमरी की सेनफम हंदोख्रे चीफ मिनिस्टर ना सेंसस नियम चुमना तौगनी हाइबसी मियामदा मयेक सेंगना खंगलु हाइना सांतना हाकपमना फोंदोख्रे चीफ मिनिस्टर ना नेशनल हाईवे चटपदा अथिंग लेते हाइकिबा वाफम इमागी मैरागी कन्वेनर टीआई सुजाताना यानिंगदबा फोंदोख्रे मणिपुरदा इलीगल इमिग्रेंट कया चंगसिलगिबा असी कुकी मिलिटेंट सिंगना पुसिलकपनि हाइना मैतै मितै ट्राइब यूनियन ना फोंदोख्रे कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा लैरिबा रिलीफ कैंप 13 हयेंगदगी क्लोज तौननबा लेंगाकना ऑर्डर थोख्रे अमदी सेंसस चैथोकनबा होम कमिश्नर ना थोको ऑर्डर की वांगमदा हैंगलेब एसडीओ ना इन्यूमरेटर हापगी ऑर्डर थोकलगिबा से लेंगाकना पुक्चल सेंग्रे ताकपनी जेएफटी खुरुमजरी मम्मी टीवी ने संदोकचबा मणिपुरी प्राइम टाइम न्यूज मीटिंग ताबिरिबसिंगबु तराम नोकचरी हौजिक मियामदा पाउ संदोकना पिजरी सजीवा अमदी सवुंबुंग रिलीफ कैंप दा लैबा इकौगी इनमेट फैमिली यांखै की युम साननबा अहानबा फेस की चंगनकपा लिसिंग निफुमंगा अपुनबा सेनफम लाख कुनमरी सवुंबुंग जूनियर डेवलपमेंट ऑफिसर दा आईडीपी सिंगना अमुक हंदोख्रे आईडीपी सिंगी ओइना युम साननबा PMAY-GFY हाउसिंग स्कीम के लुपा लाख अमगा लिसिंग कुंट्रा अमदी स्टेट होम डिपार्टमेंट ना लाख अमगा लिसिंग हुंफुतरा पुन्ना लाख अहुम पिननबा लेंगा की थौरांग अदु यानिंगदबु उतुना यामलबा आईडीपी सिंगना सवुंबुंग ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सवुंबुंग DC ब्लॉक ता लाख कुनमरी के सेनफम अदु हंदोकनबा ngasi numit yung bapung 12 helakpada thomjinखे मियामना ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अदुगा उननबा होनखी अदुबो DC यावबा मीटिंग अमा सरुक यारी हाइना मोबाइल की खुथांगदा मियामगो वारी सानरबा मतुंगदा जूनियर वीडियो की मनाक्ता सेनफम अदु हंदोकलमखे खोंगजंग असिगा मरी लेनना इकौगी IDP लोंगजम बसंतना पाउमी सिंगदा फोंदोखिबदा युम हंजिननबा पांबै लेत्रिंगै चिरगसिदा मतमगा चुनदबा मोंगदा युम साननबा काइथरक पालेंगा की हैक्रू मनादे योंबा सेनफम मदुना मियाम बोपंगबा सिबने मांगजौनना इकौ IDP सिंगना युम साबगी सेनफम असे पिरक तबना मरी लेनबा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी दा मेमोरेंडम पिदुना खंगनखिबा लेरबने मरम मदुना मतमगा चुनबा सेनफम सिंग युम साननबा लेंगाकना पिबियो मियांगी हुल खंगना मपी मपा ओरिबा लेंगाके अथौबा सिंगना ngami haiduna nampuda thabak tawbigenu haina phongdokhe सारदा खतम मिवा तारगसु अखोय नुसिबिरगा अदि मिवा खतम तापिरो सारदा खोय नफर तौ नते को दुगा इसी पैसा दे सुई सु देदि कमाय खोय सिदा लाना तौ हम नतबा खोय सिदा लिस्ट आउट दरे मान मारे एकाउंट में याव से हाना के चेक तो सिदा 54 बुदी लाइबने 53 के अमाउंट ले टेन मा कौने 50 हाय तारे मोइना खोय IDP खुदिंग मक्की लुपा लाख मंगा तरेत तरा पीगनिना लाउथोखर मतुंगदा अदु लोशनग्रगा अखोगी प्यार लाखपदगी लाख अहुम न TMA लाख अहुम दंग मक पीरनी ना है अदुगा ममांगी सरकार की मतमदा अखोगी पीबा याबा अखोय लैतान पोपीगुंबा दोलाई थाबीगुंबदगी खरा मदी हानगी रेट तो पीखरे अदुगा लाख अहुम पीरनी हाबिदैदा अखोय इकौगी ओइना लाख अहुम न युम साबा याबा नते अदुना अखोय लाख अहुम लौबा ngमोय हाइदना अखोय हाना पिसन जखरे अखोगी SDO दसु DC दसु अदगी हाई मरी लेना अथॉरिटी खुदिमक चे पिसन जखर मतुंगदा अमुका लुपा लाख अहुम दुगी ओइन सरु अमो ओइन लुपा लिसिंग निफुगा निपान कापआनी हाइबगा मयाम नखोय लौबा ngamjaroina हाइरिंग मरखेदा मु नमना मी खरा कापसन लाय कापसन लपदि अखोय मदु अखोय करी दमक कापि नो खय हानसु
हाइजग्रबनी अखोई लौजब ngमदरो हाइना अमु हन रिमाइंड तौरगा ची अमु थाजनजरे तौना तौना हुजिसे अमु कईदोगे दा लेमहोरिबा मी अतै खरा दुसु माइ मागी डॉक्यूमेंट चे पिरो अखोई कापसनजरके ना हाइरकपदगी मजिदे अखोई सुलौ लौब ngमोय ना ngasi ase अखोई वीडियो दा अखोई दा कापइबा पैसा दो पॉलिसिंग निफुनि पा दो हंतोकसगे ना लाक्सबनी अदु वीडियो मसामक लाइबक थिबना अखोई उनाबो ngमदरे लैरमदरे अदु नमरम ओरकांदा जूनियर वीडियो सिदा फमलिबा सैदा जूनियर वीडियो दा अखोई दा कापकपा पॉलिसिंग निफुनि अदो अखोई हंतोकसरे ngasi अदुना अखोई ngasi लाक्सरिबा सि मयाम सु खनबियु अदुगा सरकार सु आई सरकार की पुनी चिंगसिनजरी अदुगा मियाम न सु खनबियु लुपा लिसिंग सॉरी लाख अहुमना हजिकी मतम से युम साबा बिसि ओइथोक्तबनी अदुगी महुता अखोई हाना लैजरम युम मदो अदैदा असेसमेंट फजन चटपिरगा फजन इंस्पेक्शन चटलकांदा अखोई करम युम न लैरमिबा दुगी मतुंगिना फजन डिसीजन लौबिरगा अखोई अयाब लौरगा कापीरादी फबा अदुगा अखोई जी हुजुजी अखोई युमदुदा अखोई लमदुदा हंजनबा याबगी मौंगसु लैत्री अदुगा अदुदी लायदना सैदा दोलाई थाबिबो मोइना हंजनबा ngमदिरे अदुगा करिमता प्रोसेस करिमता लैत्रिबा अखोइदा अखोई युम सानबगी दमंगेना अखोइदा पैसा कापसनबा से सरकार गी अचौब नमथाकनी हुमगी सेनफम दुसो अखोई यानिंगदे ला हुम नौजिकांगी मतम जे युम साबा याबा नत्ते अदुगा अदुदा सुनतना अखोइगी मफम अदैदा लैबा याबगी करिमता अखोई अरेंजमेंट करिमता लैतना अखोई हेक्ता लैरुबा हाइबसे अखोई करमाइना पैसा अदु कमाई कापसन बिदोइनो हाइबसिने करिगुबा सुकाप कापो हाइरगसु अखोई चंगबा याबगी मोंगदा लैरगदी लपा ला अहुमदि अखोई लौदसु तोकथोके कदौदैनो अखोई आदै मफम मैदा लौ हिंगोन कोइदना इसा इसागी लमदुदा अखोई नोमजरगा अयामबा अखोई लाइबसुदि लौमी हाक्तनी लौ सुजरगा नोमजरगा चाबनी हुजे अखोई सुबम नोमबम लैतदना कांगावनरे मी कयामसु लैखिदरे वाखन नुंगाइतबदगी अदु सरकारना पामिबसे अखोई खुंगंग अदु पुरा मुथतप लमदम असिगी मियामना एनआरसी अपडेट हाना तौरगा मिटोप खंदोकलब मतुंगदा सेंसस पांगथोकपियो हाइना तोंगान तोंगानबा सीएसओ यावना मियामना खोंजन कया चंगसिंदुना लैरिबा तंजा असिदा हंदक हांगलेब कंस्टिट्युएंसीदा अहानबो ओइना सेंसस पांगथोकनानबा लेंगाकना इम्यूनरेमेटर चंग हापचिलकलिबा असि लाइवक थिबनी अतोपा लैरिबा डिस्ट्रिक्ट सिंगी फाउबा हापत्रिङैदा हंगलेबता हाना पांगथोकनानबा होनरकलिबा असे लेंगाक असिगी मनुंगदा करी अरोनबा एजेंडा लैबनो हाइबा असे चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना मियामदा मयेक सेंगना खंगनगदबने हंगलेब कंस्टिट्युएंसी एमएलए लेजामांग असे अनौब लेंगाक सेंबदा सपोर्ट फाउबा तौखिदबा मदे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड तौबदा चाउना मतेंग पांगबा एमएलए अमनी हाइबा से मियामना खंगनरगा लैरबा वाफम अमने मसिदा चीफ मिनिस्टर वाई खेमचाना सेंसस असे नियम चुमना पांगथोकनी हारिबा असे करंबा मोंगदा नियम चुमना पांगथोकदोरिबनो हाइबा अदु मियामदा सेंगना खंगनगदबनी हाइना 14 CSO कांगलैपा की कन्वेनर सांतना हाकपमना फोंदोख्रे वाफम मसिंग असे कैसामपत लैबा इपा की ऑफिस तो पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा फोंदोखिबने महांगना मखा ताना फोंदोखिबदा इंडिया गवर्नमेंट सेंसस थीबगी मतंगदा चार्टर ऑफ क्वेश्चन 30 हेनबरोम असिदा कन्फ्लिक्ट थोक्तुना लैरिबा स्टेट असिगी ओइना क्वेश्चन असी याउदबा असिना मतौ करमना सेंसस थीगदौरिबनो अमदी लैरिबा आईडीपी सिंगी ओइना करंबा मओंगदा सेंसस थीगदौरिबनो हाइबा दुशो मयेक सेंगना खंगहलो करिगुंबा चरक चहिंग नाइबा मओंगदा सेंसस असी थीबा थोकनगदे फुरुप खरना डिमांड तौरिबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन असी फंगखिदुना चप मानरगनी हाइना लेंगाक असिना खंगबीदना सेंसस नियम चुमना तौगनी हाइना फोंदोरकपा असिमक मणिपुर मियामगी ख्वाइदगी लाइबक थिबने सेंसस चुमना तौगनी हाइरबदी मणिपुर मियाम कौरगा हाना वारी साबियु नत्रगा लैरिबा ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मिफम अमक कौदुना मतौ करमना सेंसस चुमना पांगथोकनी हाइबसे मियामदा एक्सप्लेन हाना तौबियु करिगुंबा मियामदा हाना तौरमदबा अमदी ऑल पॉलिटिकल पार्टी मिफम अमा कौदुना गवर्नमेंट की लेवल दा वारी हाना सानदना सेंसस पांगथोकनानबा होनरकप तारबदी मियामना हेन्ना अकनबा खोंजन कया चंगसिलकनी हाइना फोंदोखे स्टेटमेंट पीबन नुमितुगा गवर्नमेंट की ऑर्डर थोकसिगा नोमगुम खेनाबा माले से सब्जेक्ट टू करेक्शन अखोय वाखंदा मागी स्टेटमेंट से चुमरा लामरा हाइबने अखोय नि येंगी से अनि सुबदा
government sida toan CSO akoi khakta yi wana te toan CSO na nunti gi protest tawdana nunti gi campaign tawdana tawise mana da hap tabagi samu matun pena ko wi fiba mama government ji huji lei hai tare maram di kai no da akoi gi huji gi census ki date sum lepsalakwa madudagi hendoktana henglep ki date 23 da mo henglep ki se mo ngasai gi enumerator ga se hapsale ko henglep ki enumerator hapsale masigi matang sida akoina sarkar da marwaina honorable chief minister da hai tare maram di toan ba ni na government gi mari leina ba toan ba individual sing MLA sing na statement thorazo chief minister haibasina final oibani na maonda akoina appeal ma tongba haigadra hangjaningi se kaima ga na henglep mathandagi enumerator khali se kaino atopa district mayam gi enumerator gi matang da karimta order am da leite henglep se kam thuraja no ma sagi census se execute tawna bona da kai maram gi kayamuk thuna ana phat mat tawsale se kaino adu akoina kanggadam se henglep ka akoi usik leiba henglep ke MLA se kana no masi lejamang ai manu pa se akoi usik government se mada ma government se bis da support to da yaugi da ai tare ko onela la ka ma ga di ATK tribe ki manung chanba amasung ngasai government se gi se mada MLA tara le ramadu usik amal le gi ramatung da nipan mapan le se sigi manung da support to da yaugi da adugumba separate administration da kana to ba akoi gi separate administration gi tamak lepa adugumba MLA ne lawi hai tare haiba MLA ani siki jaga da maruina henglep ka paulelal gi jaga swaida yam nakna jaga da Sultanpur adu da nattabi da ko swaida yam kanna census se yam thuna tawna ba hona bagi maram se kaino honorable chief minister se mak knowledge level leitabra government se knowledge level leitabra is diona notice thole ise atopa district ki amabo thopri technopal gi gari gi ukhul gi chandel gi leiba ade mau gi gari gi maram kaim thoke imphal west am thoke mara yam thuna thoi maram se kaino ha je sakar da hangni hai tare ko sima leire aduga census si government na India government na census tibagi mana thoiba akoi charter of question hai tare sida kunsa question 30-35 yauriba question sigi manungda conflict leiba matamda mile sumba asigumba kahani ko arm conflict leiba matam manungda population gi movement je data movement natwa population movement je makoina relief camp gi mi leiba sing homfu leise apart from akoi community line na natwa toan ba community singi relief camp da leiba mi singje temporary shelter leiba mi singji bu makoina census se thizal lakanda magi original oiba jaga da hangada question sai questionnaire do media mayam na fajana study to biu questionnaire kuntra ni thoi yawo do manungda relief camp da leibai maram se karino nangi original yum na karai dano asigumba question amta nang tang kya da gis la ino maram na karino hongak bagi habdi original household magi leisari ba voter magi citizenship leisari ba magi domicile haidra mai poknapam lamdam duga sumsam samna dabida akoi gi hosigi questionnaire sigi manungda ising gi matangda yum gi matangda heng yum tirappa matamda yum do concrete oibra floor oibra matak tu jinga kanbra sat hebra haiba question mayam ji asigi keno da census ki thige dariba che da yawbani 34 question ji da yawi adugi question dugi manungda bharat pummada sumba conflict thokpa matamda lan gumba natraga nomai kapna badagin natraga yum mai chak badagin thokpa matamda maduda original jaga magi pokna pamduga kamaina sammakanda haiba question jing do khumdabida mikok se kamai thiga dagi haiba clarity ma census ki questionnaire si de yaudabane ba aduna census ki questionnaire se swa yaudabida masai ki gujarat ta kai da mamang da roi thokpa matamda census ki wata natna even electoral roll bow revise to give le gujarat ki case 2022 ki gujarat case amada godra roi che tho matungda population ji move to bakanda magi electoral roll do change to na ba ona electoral roll ji revise to bakanda magi bham onubam lamdam do hong do ko to give le ba bara de le mi da census tiba matam da bara de le je hai ta su matugi jaga du magi pona pamni mai voter card to ai hong do ko ya na ba room mama pi na ba monda census tiraga akoi gi sida uji manipur da toan ba fruit mayam khana ba lamgi matang na khana ba adagi resource ki matang na khana ba mayam le rimak sida data transfer sina census oina kai mo mathi gi ta gadi proof karana demand to ba separate administration haiba poche phangi ba chapa na ni ai je paliba chief minister sina khangbi da bagi mawangda census niom chumna tawna ba onari hai ji masi wang je akoi mayam da manipur mayam da niom chumna to ba census hai je kai noi je
मांगना अखोई एक्सप्लेन तौबियो थ्रू असेंबली तौरकेरा अखोई को कौरगा तौबिरकेरा नत्रगा ऑल पार्टी मीटिंग फमगा तौबिरकेरा सेंसस चुमना तौबा हाइबसे आर्थ कइनो से एक्सप्लेन तौबियो ना कुमजा लिसिंग अनि कुलुमदोइदगी थोलखिबा कांगलुकी इरांग असिना मरम ओइरगा नेशनल हाईवे लंबी असि मतम सांगना चथोक चसिन यादना लेरिबा सिगी मतंगदा इमागी मैराना ममांग चहेगी अक्टोबर थादा मणिपुर हाई कोर्ट नेशनल हाईवे लंबी असिबो फ्री मूवमेंट लेहनबियो हाइदुना PIL अमा थाखिबा दुगी हियरिंग ngase पांगथोखिबा दु यैथोरखिबगा लोइनेना मथंगी हियरिंग डेट अमुक पिरखरे हारे हिरम असिगी मतंगदा इमागी मैरागी प्रेसिडेंट TI सुजाताना पाउमी सिंग उनबा अमदा फोंदोखिबदा कोर्टना फाउबा नेशनल हाईवे लंबी फ्री मूवमेंट लेहननबा जस्टिस पीबा ngamdriba तंजा सिदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना हंदक मीडियादा नेशनल हाईवे लंबी चथोक चसिन तौबा याई हाइदुना थाजनबा लैबगी चटपा ngamdabani हाइना पा फोंदोखिबा वाफुम अदु मियामदा अमुक्का हेना चममनबा पोखले मसिगुम्बा फिबम मसिदा मणिपुर मियामना कोर्टना हाइबा लौगद्रा नत्रगना चीफ मिनिस्टरना हाइबा लौगद्रा हाइबा दुसो चममनबा अमा पोखले मरम अदुना कोर्टना अयाबा पीरबा मतुंग चीफ मिनिस्टरनासु महाकी डिसीजन लौबियो चीफ मिनिस्टरना अयाबा लैरे फोंदोखिबा सिना कनागुम्बा मियोय अमा नेशनल हाईवेदा चटखिबा मतमदा मदुदा लाइबक थिबा थौदोकसिंग थोकपा तारगदि मदुगी दायित्व लेंगाकना पुगदौरिब्रा अमदी चीफ मिनिस्टरना हाईवे लंबी चटपा यारे हाइना फोंदोखरबसु ngarang malem thongamna santi puba khongchut oina Chuchanpur da chatnaba honabada Manipur police na athingba pikhiba adu kari maram gino haiba adu miyam da khangalu Chief Minister na Kuki Singh di Imphal da lakpada protection pigani haina lauthokrabasu maitai singh na chatpada थाजनदब लैबगे चटनदबनी हारिबा से नाकल अमा खकी ओइबा वाफमनी चीफ मिनिस्टर अमा ओइरबदी मिचंग मिखाई नाइदना थबक तौबियु लोइनना लमदम मसिदा तंगदु लैताबा अमुक हना हंजिलकनबा होनसी हाइरगदी मैतै सिंबु हाईवे दा चंगबदा अथिंगबा थमलिबा सिंगी मथक्ता लेंगांगना एक्शन हाना लौखुटफम थोई हाइना महागना फोंदोखि मार्च की तांग कुंथ्रा अखोइना ममांगी सहीगी अक्टोबर थादा अखोइना PIL अमा थाजबनी थारिबा PIL से अतैगी नते नेशनल हाईवे की मतांग थाबनी अदुदेगी अखोइ मथंग तारीख अदुम तारीख तौरगा लाकपदुना ngasi से हियरिंग अमु ताबने अदुबो अखोइना ngasi हियरिंग से तसेना अखोइ इमाइबेल म्यामसिना होनरा लाइसे अतैगी नते मरमदि ममांगदा ऑनरेबल CM ना मीडिया अमदा हाइगिबा नेशनल हाईवे दि चटपा याइना मी लोइ चटनैना चप्पा ngambangdai di chatlina haiba thajana laibagi kharani haire कोर्टगी नंगसीबौता मोय जस्टिस पीबा ngamde order पीबा ngamde मसी गुंबा कंफ्यूज सिदा कोई कमाइन तौदना मसी केदो तौदुनो ngasi मक्ता सु order थोकते जस्टिस पीदेबा मरमदि तारीख अमु लौखरेबा नेक्स्ट मंथ अमु अदु तारीख सिगी सिचुएशन सिदा मणिपुर प्रजाना करम बनोबा खोइना ngasi लौरा चतोइसे हाइबदि प्रजा गवर्नमेंट हाइबदु इनगेदरा ऑनरेबल CM ना नत्रगा कोर्ट पीरिबा पोस्ट फॉलो तौगदरा सिगी कंफ्यूज लेबसिना मरम ओइरगा अखोइना ngasi से प्रेस मीट अमा तौजरगा अखोइ गवर्नमेंट की साइड तसु खोइगे कोर्ट की साइड तसु अखोइ रिक्वेस्ट अमा तौजबनेबा मसिगी जजमेंट से अनिमक की डिसीजन ना अखोइ प्रजा दा खंगन बियु वन साइडेड की डिसीजन सिना अखोइ कंफ्यूज लेरे प्रजा में हम वारे अदुना मरम ओरगा मसिगी स्माइन तो ऑनरेबल CM ना हायर कनागुमा सपोज अमा चखिबा मतमदा मांगदु से अखोइनेबा अदुदि फॉर एग्जांपल ngara मक्ता बुक्तन मालेम थोंगामना फबाक चाउदा पीस के थौजन के तब हुराला थौरे कइनो काय तौ अदुसु यूनिफॉर्म वाला नत्रो अदु अखोइ मिचबमना हाइना बनतेबा गवर्नमेंट दा सर्विस लैरिबा गवर्नमेंट बु चलाइबा लॉ एंड ऑर्डर चलाइबा मोइना अदुगी वाही हायरगा ngasi अखोइ करम फ्रेप तनो बखोइ ngasi प्रजा ने हिंगुसे अदुन मरम ओइरका मसिगी हाइरिबा मीडिया सिदा अखोइ नसमाना फोंदोक चरिबसे गवर्नमेंट की साइड अथुबै मतमदा अखोइ मोहनुम केम पामजदे अखोइ वायलेंस तोबसु पामजदे रिप्लाई थुना पिबियो हाइबसे रिक्वेस्ट हाइजरी अपील तौजरी मसी चसेना हाइबदा अखोइगी ऑनरेबल CM अमना मदुगुंबगी कीबगी मतंग चचदमने हाइबगी मिट्स कइनोबा मधुगी आत्रम तंग फंग पामजैबा मरमदि अदुना ताकपदि रिस्क दिले रिस्क लॉस चो हाइबगी एक्जेक्टली अदु ताद्रो नत्र मोय सु ट्रांसलेट बनि लोय ओपन नि अनि मक्सु नोय खम मोय सु लाव आइना हाइ खेतन नोय सु चलो मदु प्रोटेक्शन जो खोइ पीरगे हाइबन थोकद्रो इंडिया लेंगाक अमदी मणिपुर लेंगाकना इलीगल इमिग्रेंट सिंह खदोकलब मतुंगदा मणिपुर दा सेंसस अमदी डिलिमिटेशन तौगदबने
लेंगाकना सेंसस पांगथोकननबगी मतम था अमा येथोकलिबा सिगे वाहनथोक लेते था मंगा असिगी मनुंगदा लेंगाकना करी थबक पाइखतकदौरिबनो हाइबदु मियामदा मयेक सेंगना खंगलु हाइना मैतै मितै ट्राइब यूनियन MMTU गी माइकेदेगी फोंदुरखले मणिपुर प्रेस क्लब ता ngasi पांगथोकिबा पावगी मिफम अमदा MMTU गी ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी तखेलंबम परिजातना फोंदुखिबदा मणिपुर दा इलीगल इमिग्रेंट कया अमा लेपलैतना चंगसिलगलिबा से म्यांमार अमदी मणिपुर दा ऑपरेट तोबा मसिंग यामलबा कुकी मिलिटेंट सिंगना ngak senduna pusilakpa amade khunda hanbagi thorang kaya paikhalakpa asina lamdam masigi yelhomi sing asi khunda fam leitana mulakpa yabagi saktam ama laklibane maru oina kumja lising ani ga subna ama amade lising ani ga tarama thoigi census ki aranba data adu hauzik mapung fana chumthoktana anoba census amade delimitation pangthokpa haibase yamna maram chadaba amane लोइनना चिंगी सब डिवीजन कुनगा तरेट रोमदा हेंगलकलिबा मीगी मसिंग असि ओइथोकपा यारोइदबा अमसु ओइरिबने मसिदा नतना कुमजा लिसिंगनी गा सुबना अमगी सेंससता सब डिवीजन मापनदा अमुखना री सेंसस पांगथोकनबा हाइनसु हाई कोर्टना हाइरखिबा लैख्रे अमदी कुमजा लिसिंगनी गा तरामा थोइगी सेंससतना सब डिवीजन अहुमगी सेंसस रिपोर्ट असे विथ हेल्थ थमखिबने अदुबु कुमजा लिसिंगनी तरामरीदा विथ हेल्थ असे सेमदोकपा अमदी चुमथोकपा अमत तौदना रिवोक तौखिबदा नतना रीऑर्गेनाइज विलेज चनीगा हुंफुगी मथक्तसु सेंसस यावहनखिबने अमदी विलेज अमा रिकॉग्नाइज पीबा हाइबा असि मणिपुर विलेज अथॉरिटी इन हिल्स एरियाज एक्ट 1956 की मखादा तौफम थोकपने अदुबु हौजिक हौजिक लेरिबा विलेज सिंग असिदा SDO SDC की थाक खक्तदा रिकॉग्नाइजेशन पीबगी मथक्ता फॉरेस्ट की DFO न चिंगबा सिंगना फाउबा रिकॉग्नाइजेशन तौरंबा थेंगनरे मरम मदुना चिंगी खुल कयादा लोगी वांगबदा विलेज रिकॉग्नाइजेशन पीरिबा से चनबा यारोय हाइखे लोनेना लमदम मसिदगी मिटोप खंदोपगी मतांगदा लेंगांग असिनना थैदुना थमलगा मिटोप सिंगदा तोंगलगा वोट बैंक की राजनीति तौदुना लाखपदा नतना मिटोप खंदोकनबगी मतांगदा एमसु अमदि लेंगाका कुमजा लिसिंग अमगा चमापन मरफु अमदि लिसिंग अमगा चमापन मरफु तरा मरीदा खुरियक पिनखिबा एग्रीमेंट असिबुसु ngasi फाउबा लेंगाकना नमसिंदुना थमले अमदि म्यांमारदगी चंगसिलकपा इलीगल इमिग्रेंट सिंगबो लमदम मसिदा सिटीजनशिप पीबगी शु मथक्ता SD लिस्टा यावहलिबने मसिगुम्बा थौलोंग असिदा नतना मिटोप योखतुना थंबा अमदि येलहोमी मुथननबा सिलिबा थौसिलसिना येलहोमी सिंगी मराइबक तंबंगमदबा फिबम अमद लेरक्ले मरम मदुना असिगुम्बा तंजा असिदा अपुनबगी पांगल सागतुना अखोई इसाने इसाबु कंजबगी थौदांग अदु लौमिनसी हानिशो महाकना फोंदोखे लिमिटेशन तौ हाइदना मियामसिना डिमांड तौनरपने अदो हाइरिबा डिमांड सिगी मरी लेनबा मानबा मोंग अमखता अखोई सेंसस सि था मंगा की मतम यैथोएना सरकार ने गजेट नोटिस अम थोए हाइरिबा गजेट नोटिस है मसी मैतै ट्राइब यूनियन की मिंगदि आथ्र यावदबा अदुगा मरी मखोंग थोदोंना समनदबा कोई नोटिफिकेशन अमने लौई यैथोइबा नुइ मंगानि सैदा अखोइना हंगजरि वाफमदि यैथोइबा था मंगा सिगी मनुंगा लेंगांगना करी करी थबक लखतोइनो अखोइगी था मंगा सिगी मनुंगा अखोइगी NRC तौबगी प्रोसेस तौदोरिब्रा अदुगा अखोइगी मितो खंदोकपगी प्रोसेस है मसी करी करी तौदोइनो करम मोंग NRC तौदोइनो हाइबसे कोई मितो खंदोकतोइनो हाइबसे मसी खंगनबा पामी सरकार की माइकैदगी रसिदैदा अखोइगी गवर्नमेंट नफुदा सेंसस तौनिंगबा मानबगी मोंग अमखता अखोइ सेंसस ने याम नियम चुमना पांथोकनी हाइबन सिंगबा मोट फोंदोरपसे मसीसु युमफम यावदबनेना लवी अदुना मैतै ट्राइब यूनियन सरकार सिदा थमजरि वाफमदि था मंगा यैथोइ मतम सिदैदा मियामना तालिबा दाबी से मियामना अखोइगी इलीगल इमिग्रेंट खंतो मतुंगा सेंसस तौ हाइबा अदुगा असुम सेंसस अखोइ डिलिमिटेशन तौ हाइबा फमसे मसिदैदा लेंगांगना करी करी तौदोइना हाइबदो मियामना खंगलु हाइबा अहानबो वाफमसिने कोइना थमजरिसे मणिपुर ऑपरेट तौबा कुकी मिलिटेंट सिंग असिना थवोइना सिलगा पुसलकपा अदुगा अखोइगी इंडिया लेंगाका मणिपुर लेंगाका सु तौनरिबा कुकी लालहौबु सिंग असिगा कुसमनरगा अखोइगी म्यांमार पुसलवा मिसिंग असे मसि खुंदा लैता हनबगी थबक असे मसि तौई मसिगी मरमदि हारिबा मणिपुर इलीगल इमिग्रेंट सिंग म्यांमार चंचलक कुकी जो सिंग से मसि
mphung phana mogi occupy land nama semkotlakandah mogi political gi agenda ama kuki homeland kuki zogi lam nama semkot bagi agenda da mitop sing si pusalakpanina aikoi manipur da lairiba mitop ki issue se yamna laiba mun natti aduga aikoi gi mitop sing asi masibu protection piba makoi behna saphagada bongda thok paikhat pase mislaida aikoi gi lainga ki sakti su yawi lainga ki khutpu sing yawi haibadi makhoida sangai missing asibu akoi ST list salhalaga hena saphagada bongda protection piba aduga politician sing aduga rajnigi lusing sing makoina amu makoida vote bank da makta makoida Aadhaar aduga akoi gi voter list hapsunba aduga India na piriba scheme beneficiary sing se masisu Myanmar da phangdaba se akoi sta pisalakanda makoi protection tawba Kumza lisingani kulumdoi megitang humdagi tholakhiba kangluki rang asina maram oiraga mayum makai thadokuna lanjenarakuna hauzik Kaksing district ki makhada leiba relief camp taramathoi hayengdagi close toragani relief camp asida leiriba more amasung napat ki oinadi atopa relief camp singda oina hongdokhinanaba Kaksing subdivisional officer na order thokre state asigi law and order gi phibam phagalakpaga loinena district administration ki maikaidagi relief camp da leiriba IDP sing asi makhoi gi mayum singda halananabagi legakna thorang paikhat ki baga loinena Kaksing district ki manung da leiriba sugunu wapokpi tangjeng amasung seraugi IDP singna leiriba relief camp taramathoi asi hayengdagi close songnanaba khongthang asi paikhalakibani ningsing bayai state asida mamang PR lengak leiringai matamda IDP sing chahi asigi March tang 38 fawgi manungda masa gi mayumda hanjin hanabagi thorang sing paikhatlagani haina phongdokhiba leikrabani adumoinamak Kakching subdivision ki makhada hangdiba relief camp sing da leiriba more napat amasung atai khudong thiningai oiba mofom singdagi lakpa IDP singgi oinadi wawagai da leiba Yangbi Girls High School da oina shift tawrangani hari Census ki house listing operation ki matam sangdokpa ki matangda Home Commissioner da thokpa order ki wangmada karamna hanglep subdivision ki SDO na enumerator hapagi order thoklibano haina JFD ki convener Jitendra Ningombana wahang hangnaduna asigumba thawongna Manipur lengakna census ki thabak thoram pukchel sengbada mamai onsinba ngamloi haina phongdokre Manipur lengakna September thadagi state asida census ki thabak pangthoknanaba thorang ningai asida miyamna kari thogdang lawgadagi haibagi matangda Nambol Govindagram Laibungdo pangthokiba mifamga mari lenena phongdokhibani Jitendra Ningombana makha taraduna lamdam asida mapalamdagi narol da changsilakliba masing yamlaba mitop miyan cha singna tawningbata tawduna lakriba asina yelhau furup singda hingbada yamna luba mafam ama ohelle mitop singda khulingnaba mafam asidagi mitop khandoksi haibada aikhoigi luchingba sing asina mamai leiduna chenbada natana miyamda oidaba wafam kaya phongdoktuna utchaiduna lakli Manipurda illegal immigrants singna noma kangdana chathargliba isu kaya asi yengnubada Manipur ga yumthangnariba state ama oriba Assam gi chief minister na makhoi gi state Assam dagi illegal immigrants sing takthoknanaba kanna honare adubu JFD na matam sangnadagi lauduna lakpa mitop khandok tringai state asida census ki thabak chathaba yaroi harabasu lenga gasina tabidana lakle yamna Laibak thiba thogdokta yum thiba matam khara yaithokle haiduna Home Commissioner na order ama thasigi tang kunithoida order thokrabasu order adu thokle khangna Chujanpur gi hanglep subdivisional officer na numit adumaktada mafam aduda census ki thabak tongnanaba enumerator singi list thorakhe thawong asima Home Commissioner amana thokiba order bu thawaidabani loinena asigumba thawong asina lengak asina census ki matangda laukhalakpa thabak singda pukchel sengdabagi mami ama tahale hainasu mahakna makha phongdokhe Kanda government pai bi ma sumna Manipur miyam ki dong khanaga mikum thili heng mamanga NRC to view chensa ji ye thok bi wa haina akoi haider rega ado assembly jo taw gre tara ko chu be assembly taw gre Manipur legislative assembly ki tere chu mo paw gre Congress की कानून दिए हाइपेट हाइर में वही महाजर का तुम में तो है हो देखिए
ngaraw na khoi kan ngamjel kodegi kedore mokhoji BJP ki kamuna BJP ki ni सरकार की लेते को सरकार अभी हमारे सरकार हम लोग बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टी थी ये वो डेलिमिटेशन कमिटी में नहीं हाई लेवल कमिटी अदुना अको ये सेंसस सौदी के मामला SIR हाई ना मत होगनी मधु मतुंगा अदुगनी एरासी तो बनी अदु मतुंगा सेंसस होगनी है ना ची हाई कमांड ची इगरे है ना हाई है अदु ची करायो यामलो जी माजी ची करायो अनी सेंसस तौरगदगी एनालिसिस तौबनी सेंसस तौबनी है अदुम फजब फोटो मखोइना मयाम उद्रिगे जिनोबा ची तौगरे हाले खुश खाओ फद नत्रबा मनिपुर मियां में साउजे फागु नत्रबा अदु करी फोटो मयाम उतबनो अदु करी अमु याओगे सिनिनेगा गोजे सी असी करी अमु याओगे हमें अदुना मरकोदना थाई खंगरेयो अदुना सिखी समंदम नत्री अतोप मन लेकी बफिमुसी एकोना कैंपेन फॉर जस्ट एंड फेयर डिलिमिटेशन सी बताम कन हो तो होरे कन तो होरकाना नांसी मखोइना अखोइना तांग पुंग तरुक्ता मणिपुर पुंगई ओना लेबी बो सीएसओ मयाम सिचे कवरगा ओना वाखतिल मिफम फमे मैमादि मिफम फमी ता जादो मणिपुर की मी लोच कुदो लोगले लोयना मले सिंगी कामो लोयना मले तंगी कामो लोयना मले रोई लाखों की हम ताजा पाऊ फंगेवा कई पाऊ है मतलब सेंसस से लाइव एबिलिटी ताऊ अम्मदगी न ताऊ तारा मना पाऊ द सेल्फ एनुमरेशन ना सही बिको टीमला को मीना ला तो मसाला तिजो या को अदु की तिजो या को तो तमने तो मदो ये किदम कर तो रे मफम मम किदम रिप्लेस हो दी सिदो अमोगना किदम सांदोगा कर्म को चाहिदा अगस्त की तारा ते तो नी ची मत No NRC! No! हंदकता युवा JDU मणिपुर स्टेट यूनिट के जनरल सेक्रेटरी ओइना खनख्रबा बी कर्नल जलजीत थियाम दिल्ली दे चतुना पार्टी असिगे नेशनल के लुचिंग बसिंग हकथेंगना उनदुना मणिपुर की मतंगदा मरिक चुंबा पाउ तमखिबगा लोइनेना JDU की लुचिंग बसिंग स्टेट असिदा लाकपिदुना मपुंग फाना तंगदु लैताबा हंजिनबा ngamnanaba mateng pangbinaba cherol pisinduna taksinkhre hari B Colonel Jaljit Thiam na nomaizing numita Delhi da JDU ki National Secretary Muhammad thangda party ki Chief Nitish Kumar da cherol ama pisinki hari cherol aduda maru oina palibadi Manipur state ta housing oriba tangdu leita da bapibam ase JDU ki national leader singna lakpiduna soft tawba ngamgani haiba sine loinena makhoina state asida lakpiduna party ki mapangal सागतपा यामनमक मथौ ताई हरे हौखिबा कुमजा लिसिंग अनिगा सुपना मंगादगी बिहारदा JDU की लुचिंगबा नीतीश कुमार की लीडरशिप मखादा स्टेट अदुदा लेंगाक्ता इंफ्रास्ट्रक्चर दा लॉ एंड ऑर्डर दा एजुकेशन दा अमदे सोशल वेलफेयर दा सिंथानिंगाई ओइना अवनबा अमा पुरखरे हाइबसे आइखोय पुमनमकना उखरबने मरम अदुना असिगुंबा लीडरशिप असिगी मखादा स्टेट असिदसु लम कयादा अवनबा अमा पुरकपा ngamgani हाइना चेना थाजै ngasidi manipur थोप फिवम लेरे मसिंग यामलबा IDP कया हौजिक रिलीफ कैंप सिंगदा चंगजफम लौदुना लेरे हौजिक ओरिबा तंगदु लैतादब फिवम असिना अखोइगी इकोनॉमी मखादा कुमथरे असिगुम फिवम असिदा मणिपुर की मियामना मतिक चाबा तुंगी विजन उबंगंबा JDU की लुचिंगबा नीतीश कुमार गुंबा अमा मथौ तारकले असिगुंबा लुचिंगबा सिगी मखादा स्टेट असिदा शांति तंगदु लैताबा अमदी कम्युनिटी खुदिंगमकी थाजनबा अदु हंजिल हनबा ngamgani haina cherol asina makha tana phongdokhi हौखिबा तांग कुंतरेट की नुमिदांग पुंग मापन मखाई की अहिंगदा होंगपै विलेज करसोम खुलेन सब डिवीजन कामजोंग डिस्ट्रिक्टा NSNIM ना यामना पुक्चेल पिकपा वाखलोंदा NSNIM ईस्टर्न फ्लैग की ममल तांगनबा थौना लेरबा केदर मरीबो रिवोल्यूशनरी की ममल अमसुंग मिनुंगसी खंगदना इलाइराइना नोमैना कापलगा तमथिना हाथिबदो मणिपुर नागा पीपल फ्रंट MNPF ना अकनबा मोंगदा कोंडेम तोरखली लुबसिगी सेक्रेटरी पब्लिसिटी थॉमस नुमाइना खुरेक पिदुना थादोरकपा चेरोलसिना हाई थौदोगसी इंडिया आर्मी ना हौजिक हौजिक कुकी नागा लानसिगी वाखलोन डाइवर्स तौहलगा प्रॉब्लम सब स्लाइड तौहलगा इंडियन आर्मी NSNIM अमसुंग कुकी गपुना
lalon itikta kana minanabagi interest yengnaga India na yalakpa policy ne Kangluk Kilan asukana taunari ngai cherak asida jati amasung I masak khangdana asigumba mathong chadaba chawkhataba thabak pangthokpa haibase yamna laibak thibane asigumba NSN IM gi mathong chadaba mihat mipuna sina maram oiraga miyamna revolutionary miyam gi mathakta thamba thajaba adu manghale Wesha gi revolutionary group miyamna unity sagatlaga solution gi lambi kana thinari ba matam masida NSN IM na India gi mawa lauraga asigumba thodok thokhan ba haibase reason asigi damak particularly Tangkhul community ki damak yamna khudong thiningai ne handak hongpai gi thodok asi Naga revolutionary gi history da fataba wari oina lehauragane hendok na incident asina NSN IM asi India gi direction da thabak tawi amasung makhoi gi revolutionary politics asi manarakni haiba asi miyamda takli haire loinana laikhidraba imung manung amasung NSN Eastern Flag ki awabada MNPF ki maikai degisu saruk yazabaga loinena nungaitaba fongdorakli ngasi ukrulda total sadam chathakre thangza numit ki numidangda GPRN NSN gi Naga Army gi Kedar Mari Kamjong district ki Hongbai Khulda Hathibagi achumba wayal phangananaba taksinduna Tangkhul Naga public movement ngasi ningthokaba numita Ukhrul district headquarter da total sadan kokre ngarang numidang pung 8 makhai taba matamda Ukhrul gi town hall da pangthokiba miyam gi oiba mifamna mihat adugi matangda khudaki oiba wayal piraktrabadi thodok adugi mayokta sadan adu kobuni hare Sadan asigi manungda commercial establishment kaithel amasung gari chathok chasin tobada athingba leigane ana layeng amasung exam thaba mahairoi singi oinadi sadan asida komthokani haire maragasida laikhidraba Naga Army Kedar singi awaba phongdokpaga loinana thorom maduda ningthau kaba numit haibadi ngasi asi pangthokpani haire maragasida achumba wafam khangnadriba fawba miyamna laikhidraba singi hakchang laukhiroi haina shu paw sida makhatari Isagi khudong chaba kharagi damak Aadhaar amadi electoral roll da mitop miyancha sing enroll tawduna hapchiliba amadi khangna mitop yokhaliba sing miyamna para tambidringai da isana khangna semdokpiyo haina All Manipur Student Union MSU maikaidigi akanbo wafam thamlakli MSU na realized to save the indigenous peoples of Manipur haiba hiramda letana chatharagi ba nifutaruk shuba mikap thokpa thabum thoramgi academic campaign gi sarugam oina ngasisu Iboton Shana Girls Higher Secondary School Uripok Royal Academy of Advanced Learning Top Sifai amadi SI School Kanchipurda bahairoi amadi oja singa puna khana minabagi mifam pangthokre campaign aduda MSU gi Secretary General Salam Changkhon bana phongdokhibada mitoptagi iramda masi kannanaba honabada lengakta khaktamak thangjan basu chumde lamdam masida laiminariba Manipuri khudingmakna mikap thoktuna isa gi thodang sing adu lawba change aigi khudong chaba kharagi damak amadi oijaba khara phangnanabagi damak khalaga mitop miyancha sing foreigner singbu Aadhaar enroll tawsinba lamdam masigi electoral roll da hapchinba mitop punarol da yokhatuna thamba kaya se khudakta lepkadabane masi karigumba leptraba amadi semdok tabat taragadi Jenari bamioi sing adugi mathakta miyamna achobo para tambigani haina phongdokhi Aiglam Manipur sinuna Manipur da hanbo oina pangthokiba Aiglam Miss and Mr. Tin Manipur amadi Miss and Mr. Junior Manipur Beauty Contest 2026 ta title lawrakhrabu singbu tungi punsida Saknairaba miyoi ama oiraknanaba Chief Minister Yumnam Khemchana title lawrakhrabu singbu thagat wahi galoinana Aiglam Manipur sililang libasingbusu thagat pa phongdurakle ngasi ayuk Bapuparada leiva Chief Minister Secretariat Office ta Aiglam Manipur gi sililang libasing contest aduda title lawrakhaba amadi lawrakhrabi sing yauna imung manunggi miyoi singa Chief Minister gu unaduna leiriba naha singe
थौना अदुबु पुंगनिंग थौगटपो ओइना आइग्लाम मणिपुर सिलेबस सिंगना टाइटल फंगलब सिंगा चीफ मिनिस्टर गा उनखरे चीफ मिनिस्टर की माइकेदगी थागटपो फोंगदोपगा लोइना मखा ताना असिगुम्बा थौरमसे पांगथोरकपदा अंगंबा मतेंग पांगनी हाइनसु फोंगदोखे अमदी आइग्लाम मणिपुर पांगथोलिबा सिगी मतंगदा आइग्लाम की फाउंडर अमदी डायरेक्टर देवजानी मित्रना मॉडलिंग अमदी फैशन की लमदा हगोलगिबा अंगांग सिंगी हई सिंग बसिंग उथोंगननबा अमदी मखोइदा लेजरिबा पर्सनालिटी डेवलपमेंट तौननबगी पांदमदा हाइरिबा कंटेस्ट असी पांगथोकपने अमदी पेलिंगैदगी हौना मी अमग्या हकथेंगनना वारी सानबा नत्रगा उनबदा कॉन्फिडेंस लेननबा कम्युनिकेशन स्किल कया अमा लेहननबा होनबनी हानशु पाउदमखे उनको उसी में हम लोग आगे बढ़ाएंगे एंड दैट्स हाउ यू कैन से द बेस्ट 10 पीपल आर हियर इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आवर मणिपुर टीम बहुत सपोर्टिव है। थासिगी तांग कुनमंगादगी हौदुना असम द लेबा यूनिवर्सल फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन UFO फार ईस्ट हेडक्वार्टर नंबर 6 सलाम खुल होजाई बटालियन द चथरखिबा कल्चरल हॉलिडे पीस कैंप ngasi हौनबी मतुंग इना लोइसिनख्रे असम की सलाम खुल होजाई द लेबा ऑर्गेनाइजेशन असगी नोंगदम संगलेन द चथरखिबा कल्चरल हॉलिडे पीस कैंप से लोइसिनबगी थोरमदुदा एमसु नागुन डिस्ट्रिक्ट कमिटी की एक्स प्रेसिडेंट कोनसम मनिदान मणिपुर शॉर्ट स्टोरी सोसाइटी इंडिया की सेक्रेटरी अयेकपम कुंजमोहन ऑल असम मणिपुरी मैते आर्टिस्ट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट सनौजम नोबिन होजाई डिस्ट्रिक्ट मिक्स बॉक्सिंग एसोसिएशन की प्रेसिडेंट खुमोंग मयुम गानबी होजाई असम के सोशल वर्कर मैत्रम महेंद्र नामली की प्रेसिडेंट खुमुकचम श्याम किशोर अम्मा की वाइस प्रेसिडेंट मुतुम मांगलेम्बा मदी बलुहंदर ग्राम पंचायत की लेमपोकपम सुशीलागा मरु एबा मिथुंगनेन सिंगोइना पुन्ना सरुक याखी हारिबा केमसी लोइसिनबगी थोरम की सरुगमो ओइना लेट्स ग्रीनिफाई द आर्ट द होम ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग आर्ट हाइबा थीमदा UFO की थौमी सिंग अमदी अतै मरु ओइबा मियोय सिंगा खुचमनदुना होजाई की मफम खरादा उ चार थाबगी थोरम अमसु पांगथोखे ngasi thoram maduga mari lenena UFO gi secretary general Y Meraba ngomna haikibada maitai huel lalong haibasi thang ta khaktana tana maitai aikhoi gi thaksi khasi haibasi maru aina takpi tambiba amane hariba maitai aikhoi gi thaksi khasi ase hauji ki matamda ingkhalak di banaha kyana khangdabana masing helagle haina lawba yai maram aduna thaksi khasi na yomlaba achang banaha ama puthoknanaba wakhalonda organization asigi masa sanglen singda हुएल लालों की महई मसिंग असी ताकपी तंबीरगनी हाइनशु फोंदोखे अदगी मसी की मनुंग दे यावरिबा थक्सी खासिन योमलबा अदुंबा आर्ट मयाम हम यावरि होजी की मतमदा लेरिबा लमलमदा लेरिबा नहा सिंसी पुना मुक्ति हाइजब नदे नहा सिंसी मपा मामा अहल लमन खुरम खजनबा हाइबदो मधुगी चनबीदो नाथैरबा अदुगुंबा अमु ओय हौजिक चही कुन योरबा कुन की मथक्ता लैबा मिसिंगसिना अगै करिगुंबा अपुनबा मिपुन अमदा संगो मतमदा हलमन खोरंबगिसे मसि कावरे अदुगा तसिंगसु मोइदा हैनदबा मोइना पोहे मसि हाइबा थांग तंबसिददी मकोई अकोइना ओजा गुरु खोरंबा मसी थांग तंबददी मसी कंपल्सरी नि अदुदा नतना अकोई अपिक अपिकबा नवासिंगदसु थांग तंबी मतमदा अकोई दे अदुम हाइजे अदुगा तौसु तोहली अकोई की मफम सिदा थांग तंबा लाके हाइतारदी नोई इरु जथोगा लाकदोबनी नसा सेंगोगा अदुगा नयुंगी अहलमन मरुइना नमा नपा सिंदो मधु खरममगा लाकदोबनी The Athopam Khunau Art and Culture Academy ngasi production on Gauravaktaga loinai Saikonavai thoram pangthokre thoram aduda A Ratan Upapradana Chief Guest K.A. Samungau ACRT na President S Manglem Guru Pungna Guest of Honor oike Academy asigi Secretary na Nata Sankirtan asi noma nomagi mangtharakliba asidagi kanba ngamnanaba Academy asina production asi puthokchabani haina phongdokhe
The Academy for Cultural Resources and Training ACRT Nepra Company na puthokpa new production of Gauravakta Saikon Nabi Athopam Kunau Community Hall da pangthokre. Thoram asida A Ratan Upapradhan Khangabok GP na Chief Guest KA Samungo ACRT President S Manglem Guru Pung Gate of Honor Oike Thoram asida Chief Guest A Ratan Phongdokhibada Real area sida academy asina nata sankirtan gi oiba production kaya puthok piduna artist singbu pungning thagat pibagi damak thagat pa phongdokhe Untuk cariba, juga dan syukur menjadi. Saya menjadi calon musuh dan menjadi masih mereka kamu akan kerja sendiri untuk cariba juga dan syukur menjadi. Saya menjadi calon musuh dan menjadi masih mereka kamu akan kerja sendiri untuk cariba juga dan syukur menjadi. Saya menjadi calon musuh dan menjadi masih mereka kamu akan kerja sendiri untuk cariba. The All Manipur Student Union MSUNA Sinduna Chatliba Chahi Asigi March ki tang tara taretigi April ki tang tara taret fauba Realize to Save the Indigenous People of Manipur haiba theme da pangthokliba nifu taruk shuba realization man mikap thokpa thabumgi manung chana tonga tonganba state level competition pangthoklagani hari competition asida state level open debating competition, state level open symposium competition, state level open painting competition, state level open essay writing competition 2026, state level open essay writing competition asina chingba sing yauri haibasi state level competition asida lamdam asigi mahairoi singna saruk yabinabasu MSU gi maikaidigi khangalakpaga loinana level State level competition sing asigi admission form umasung akupa marol MSU District Committee Branch Unit Office tagi khangba yagani haina MSU gi Information and Publicity Secretary Serto Komna khudek piduna thadoropa cheol amana khangalakle CC Higher Secondary School gi maruiba Alumni Association nama oriba Association of CC School Alumni Asina Numit Kharani ki mamangda laikhidraba sinfamdagi pothakraba oja Thingujam Herachandra Singna laikhidabada Singzamai Wangma Pevia Pandit Laikai da Laiba laikhidrabagi sangai chatuna laikhidrabagi thawai mirelna lairamnenda ingna chikna potharuna bagidamak minute ani tumina leptuna awabu phongdokre Taruk Suba India Reserve Battalion ki commandant oriba Dr. Sarangthem Ibomcha IPS yauna laikhidrabagi imungda nanghauriba awabada saruk yaba thoramadуда ACCSA gi president Laishram Guna Singna oja asina heningai matamda naha oriba naha singidamak tungi lambi yatpiramba amadi lawbiramba thodang kyabu na hongnana ningsingkhi oja asina laikhidaba asi mahai masing tambibadagi amadi hiram khudimakta mensinba ngamnaroidaba awatpa ama leihoragani haina mahangna phongdokhe The Performing Entrancement Art and Cultural Evolution Peace Thawal Linkhatkibagi Chahi Kunmapan Surakpagi Mapok Numit Thoram Ngasi Thawal Achoba Kaithal Makhada Leiba Multipurpose Hall da pangthokre Thawal Achoba Pakhung Khong Leirakta Leiba Performing Entrancement Art and Cultural Evolution gi Kunmapan Suba Mapok Kumon Thoram aduda Directorate of Art and Culture Manipur gi Joint Director Guru Mayum Dharmadas Sarmana Athoiba Mithunglen
Sahitya Academy Awardee Ningombom Sunita Devina Thoromapu Thoramgi Sarugamo Oina Peace Asigi Yam Namuru Oriba Thogdang Lokiba Lake Trabasingi photo da Lake Katuna Ikai Kunabus Utke Thoramgi Manung Chana Sovener Amasu Fonke Lunena Academy Asigi Senior Artist Amadi Mahiru Singbo Certificate Amadi Lengan Fi Piduna Ikai Kunabasu Utpagalunina Nat Ki Oiba Fizon Chetuna Jogoi Isai Kayasu Utke Cultural Research and Training Center CRTC Herok Part 3 Lamari Fangba Leirakna Kumja Lisingani Kulmanga Kuntaruki Oina Puthokpa Athonba Utpagi Thoram Pangthokre is CRTC Reaction Hall the Pangthokiba Thoramaduda Herok Part 3 GP gi Chairperson A Jugindro Singna Thoiba Mitung CRTC gi President L Syam Singna Thoramapu Amadi Khangabo Higher Secondary School gi lecturer Thokchom Nimai Singna Khanaba Mithungnen Oina Saruyake Thoramga Mari Lenina CRTC Heroki Secretary L Shamanand Singna Nungi Oiba Warol Pitaduna CRTC na Hogolakiba Mirolda Pung Isaida Masigi Lamda Takpi Tambiduna Lamda Maski Kala Sangitan Yokanana Bahanabada Achoba Thogdang Lori Haiba Wafam Thamki Chahi Tara Humdoi Hena Lengakna Hanna Yang Biraktraba Sembi Sabiraktraba Wawagai Lamkhai tu Sugunu Lambi Asi Semba Horagani Haina Thazaba Piduna Semba Horam Laba Matungda Ikhang Khangaudana Semba Lep Hibadagi Ngasi Lamdam Masungi Yamlo Miyamna Mifam Ama Pangthoktuna Lambi Asi Athuba Matamda April ki tang Manga Fawagi Manungda Semba Hodrabadi Hek Thangnaba Nongan Banumit April ki tang Taruktagi Ban Amadi Blockade Yauna Akan Makhong Jangjang Silagani Hari Ngasi Waikhong Bazar Manakta Leiba Maira Paibi Sanglenda Lambi Asigi Oiriba Pibam gi Matangda Pangthokiba Khananena Bagi Mifam Aduna Ima Ibel Singh Tongan Tongan Ba Club CSO Singi Luchingba Singh Amade Praja Kayana Saruk Yaduna Tongan Tongan Ba Wafum Kaya Phongdoknakhi Wafum Maduda Miyamna Phongdoknakiba Khunja Lag Ani Henbagi Hingnanabagi Amata Ngairaba Lambi Oiriba Wawagai Lamkhai tu Sugunu State Highway Lengakna Sembirektaba Chahi Tarahumdoi Taramari Fare Pibam Thine Soklaba Chatpada Kudong Thiningai Oiraba Kaya Mayuk Nariba Lambi Asi Sembinanaba Haukiba Chahi Lisingani Kunmari Jun Gitang Anida Lamdam Masigi Khunja Singna Lambi Asigi Committee Semduna Tha Ama Makhai Hena Mafam Tara Henbada Wakat Mifam Phamlaba Matungda Lengakna Midyeng Changlakide Ban Blockade Tobagi Cherol Thoklaba Matungda Matam Madugi Works Minister K Govindaska Committee Asigi Mihut Singa Faminaduna Yamna Thuna Numit Tarani gi Manungda Lambi Semnanaba Haiduna Afaba Lambi Ohelagani Haibagi Thazaba Pinake Adubu Chahi Ama Chupna Pothole Menba Fauba Loikide Kilometer Taniga Humputara Taret Hene Sangba Lambi Asi Concerned Department gi Official Yauna Lambi Asi Fit Taranipan Pakpa Inchi Taret Quality Leina Semba Horagani Haina Lauthokuna Lambi Semba Horake Miyamna Afaba Lambida Yamna Thuna Chatpa Fangnagani Haina Local MLA Singh Laingak Amadi Concerned Department Bu Thaganaringai Cherekta Numit Kuni Rom Tamak Semba Horamlaga Thabak Lep Kibane Khoisauna Rabalamda Masigi Miyam Club Marapaibi Auto Tata Magic Tata Owner gi Apun Bulup Singh Yauna Ngasi Thumkhong Nairembi Community Hall Waikhongda Lambi Semba Lep Kibagi Mayokta Mifam Pangthokibane Mifam Maduda April ki tang Manga Fawi Manungda Thabak Oina Pangthoraktrabadi Mathangi Numit April ki tang Taruk Asida Ban Blockade Tawba Haina Amatu Oina Yanake Hariba Ban Blockade Asida Ising Analayeng Laitin Deva Karmana Chingba Singdi Konsiloi Lunena Education Yauna Ataidi Konsingani Hari To Koi Sugunu Road State Highway Hariba Lambi Ase Ekoi Mafam Sigi Pendra Praja Singna Sahi Tara Humdoi Mari Sukna Sembi Rakabdagi Committee Semdana Ekoi Sembi number proposal Kaya Thai Adubu Hogiba Sahida Masi Pothole Kharam Melam Naga Toki Laibak Phabati Ekoi 2026 ki February ki tarik ani amasung February tarik tara manga dagi lamdam si honorable MLC yauna lambi si semba hauki tawbatabu
नुमित कुनीमुक्तम सुरमलगा लंबी सी हुजी सेम लेखरे लमदम सिगी प्रजा सिंना सुकी मतिक वारौरे लंबी सेम हरमग लेखिबसे मरम मदुना खोय सिना मरम ओइजरगा कमिटी सिना सिंजरगा मसी लंबी लखोय लंबी सेलिबा ऑक्टो अदुगा मैजिक अदुगा तोंगान तोंगान बा ट्रक ओनर ओइसनु गाड़ी पुनमक सी यावरे हरगा क्लब मैरा पाइबी पुनमक यावरे हरगा ngasi वाइखोंगी मैरा संग असिदा अखोय अपुनबा मिफम तौजरे मिफम असिदा केन दबा कयारक हौदोकनरबो मतुंगदा अखोय बन तौबा हाइना अखोय लेपनरे बल्लसी तारीख 5 फावगी मनुंगदा लंबी से अखोय मरी लेनबा सिंगा कॉन्ट्रैक्टर सिंगने सेंबीबा तारीख 5 सिगी मतुंगदा करिगुंबा सेंबीरक्तबा तारगदी थंगनबा नुमित इंटरनेशनल वुसु फेडरेशन IWUF ना युम्बु ओइदुना ताइजिन ओलंपिक सेंटर जिम्नाशियम राइजिन चाइना दा थासिगी तांग कुलुमदोइदगी हौदुना हयेंग मार्च की तांग 38 फावबा चथगदबा तराशुबा वर्ल्ड जूनियर वुसु चैंपियनशिप 2026 ता मणिपुरदगी इंडिया की महुत सिंधुना चटकिबा सानरोय उपेंद्रो थोंगामना सनागी मेडल लौरखरे उपेंद्रो थोंगाम थौबाल वामताबा मथक लेकाइदगी थोंगाम प्रेम कुमार एलाइस रंजन अमसुंग थोंगाम ननाव लैमा अनिगी मचानुपाने चैंपियनशिप असिदा उपेंद्रो थोंगामना संदा मसानदा किलोग्राम 95 की कांगलुप्ता इंडिया की महुत सिंधुना चटखिबने ngasi सानखिबा फाइनल मैच ता उज्बेकिस्तान की सानरोय अब्दुल दोलाक रखमोनोवपु माइथिबा पीदुना उपेंद्रो थोंगामना माइ पाकपा ngamduna lemjaningai oiraba sanagi medal adu lorokpa ngamkhibani Amateur Curling Association of Sanalai Bak Manipur Sinduna Tha Sigi Tangku Nipan Digi Chetharakiba Ahanba Sub Junior, Junior and Senior State Level Floor Curling Coaching Camp Amadi Championship 2025-26 ngase loisin kibagalunina Championship basigi Overall Champion Imphal East na oikhre Imphal East, Imphal West, Thawbal, Bishnupur Kaksing Amadi Technopol District ki Nupa Amadi Nupi Sanaroi Puna Chamaga Subna Taret na category ohum thokna khaidok Yaripok Tulihal Multipurpose Hall da athoy hen tana baduda Imphal East na Gold Taruk Silver Taret Bronze Tara Puna Point Humputara Mathwai Thawalna Gold Ani Silver Manga Bronze Taruk Puna Point Kuntra Taret Imphal West na Gold Mari Silver Ani Bronze Mari Puna Point Kuntra Mari Fangduna Mathang Sitna Team Champion Runners Up Amadi Second Runners Up Takre Championship Loisinbagi Thoramda Manipur Creative School MCS Julaland ki Chairman cum Managing Director Su Oriba United Maitai Pangal Committee Manipur ki General Secretary Rais Ahmad Tampak Muyumna Athoiba Mithunglen Amateur Curling Association of Sanalaipa ki Vice President ki Thausu Pubiriba Manipur Pradesh Congress Committee Minority Department ki Chairman Advocate Muhammad Jakir Hussaina Thoramapu Andro Kendra ki Social Worker Kongbam Jackson na Akhanaba Mithunglen Sing Oina Sarugakhe Aroibada Maroiba Pau Sing Amuhana Pizare IDP ki yum sanana ba senfam matam ga chunat dana pirak padagi Sawombung disida lakhun mari ki senfam handokre Chief Minister na census niyom chumna tawgani haribasi miyam da mayek sengna khangalu haina santa na hakpam na phongdokre Chief Minister na National Highway Chatpada Athingba Laite Haikiba Wafam Imagi Mairagi Convener T.I. Sujatana Yaning the Bufongdokre Manipur da illegal immigrant kaya changsilakiba asi Kuki militant singna pusilakpani haina Maitai Mitai Tribe Union na phongdokre Kakching District ke manungda lairiba relief camp Taramathoi hayengdagi close tongnanaba lengangna order thokre
amadi lengakna census eithoknanaba home commissioner na thokpo order ki wangmada hengnep SDO na enumerator hapagi order thokliba si lengakna pukchal sengdre takpani JFT Ngasi Mami TV na sandok chuba Manipuri Prime Time News matang solution jare mayam bo mukha na khurung jare